cek kami gitu. Nasi cek tu pin lo ni tu hamtan me coran itu kan nak pin lo. Lasi ini ngarong memialam nang ke bang tuji la bang so conference ke itu misen ni atas itu tentu sini hek lo. Betul. Dak nilip Central Committee lo, Secretary lo, General Secretary lo, nasi nang lihat tang si labang sa putak nang lihin kan kopine ke ini kan ini hang doma. Apang si nang lima nang sai ka? Jadi komunikasi along bang jadi Azias lo. Asal ini ngerong pigelam ini tiket jadi komunikasi long si youth conference ada lek kita dulu harus ini jadi kamu baik itu saya kami misalnya kali ada dulu top timon nai ini ada itu sama komisi berjuang youth dan sekali ini abang so jadi kau saya klaim pojok kan kisah white long ngerong pigelam atau kutot nak kali ini alang roy long long itu nak itu mana kamar tapi itu ingin mepen nak dui nong aku putah api asa tumpen jadi tu mau pan pilih alang itu pen rara saya klempon alang itu ingin mepen alang itu mitang abari acek sitame gitu pen si pilih labang so conference panang cipanong dulu pilih labang so saya kita impon pen langkung long sini tu pan coran ane om sitame ini tu pan nang tik pilo lasi pini Central Committee ben gewang jia korte tu ben la pendak konstitusi long apia salong sijapon kita mabang atun pen sedame abang so hana ni cuy fasinon tum cisik kedang lo fasinon gewang ji prang gewang ji labang so kami klaim long an sedame misen mer pen ke pecun pon dia fasini tum cisik kedang pon lo asini tum sisi committee ben sedame unan labang so ajai mega pan ke pecun ni fasini tum cisik ni Apang si nang lima nang sai ka? Nilimen Surya Stiso, jadi konsensi komite nomor rapcun bang. Rapcun bang di. Tahun malu, ini ke projek dengan rom alam lalu, kecing siang deng la episode youth wing, mate youth conference jadi bahwa long nak biji bang ini rom parti lalu lah si, langsung somai pacunya pan atiri mai mate Central Committee youth wing. Songja putung bangsi, labang so kepacun ya pak. Ingki ni bencing wai, polo lah si wai tangder pen, non langkung long, ong lang pieroy, mati ari long. Curang kicu mati an kicu pangkangsar, kacet hek long, mati kacet kicu ponong bukan ni rong pig yo, lasi. Bini jasa mela labang so patir pimon kela dak, apa puta biasa tum si curang hek kilo, alang tum lah yut. Konferensi apan, alang tu PS hoi pen cek pum paroi si, ningke me pen nanga cipi dunji pura, pini labang so, alang tu cek itu ke pang rumah ni loh, kasi penap di lom pen lo te, labang so acek bang kehadak, mai kecek. Yang long pen di masau arak, mesti tin pen. Kami labang so conference long, nang citong di penji pasi curi le. Alam mengalah lo, ni litung ini. Kenang selalam an itu dak cingwai cingsai pon lo lepen almost ni tu labang so conference akam di picunji pan itu 80% itu progress lo si rada pan isi abdulta chemical halo APSC kicing si youth conference abangke ni tu non kewangji tarik inkoira thom inkoira pli si ni tu keman pon po itu tum kita tang tu keceparai pun alam tiga lah lo tarik ingko rapli ingko rapok kusini tum update bangkian tum jongpon lo tebonta nilu tum ada labang so playground lo mate high school lo exam tu kalau exam kita pok pena joksi nilu tum update bangke nitum apian mana kok lo pasti update bangke lah lo api kalau aprang mana kok lo lagi tarik ingko lagi thom ingko rapli pasti doan karbiang lo 26 constituency youth prison secretary lapen ke CC long kija tum do ana phastami chunuri lo halabang so RD nani tum apor KN pen labang so conference long bang pen RD nagi pidunji lapen aldira long nagi pidunji pasi